Pumanaw kan, kat di ka nagpakpakita kanyak iti kaanuman. Manangalilaw ti ayat mo. Pinagay-ayaman naklagayam. Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay aktibiyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yung amin papagayam kan kadrama, ti surat nga intay kan biya kita, kat nagkapo kinipagayam Jason iti La Union. Ngam sakbay nga intay basahan ti surat ni Jason, shout out one pay iti Oblero family, iti Balawan, La Union. Kan iti Ramirez family, iti Santo Tomas, La Union. Asaan kanong agliw-liway amang sursurot kadatayo dito Lady L Productions. Pagyamanan unay Oblero, kan family Ramirez. Bueno, kastoy nga rudon ti surat ni Jason. Dear Lady L, sakbay ti amin, awatin nyo man tinabara akablaw ko kada kayo dita Lady L Productions kan Lady L Channel. Kastamutan dagiti padag anaayat amang tartarabay kadagiti amin na programa yo. Nagapagsurat akmet takayat kuman nga ibinglay ito'y pakasarita kanayat. Makunakmat anasaya at akatao, Lady L. Awan bisyok. Dua kami lang agkabsat kinimanong ko aben. Kastoy man nga rod arugyak ti agsalaysay, Lady L. Anya ka diti ko na makidawam. Wano ibilin mo kanyak, manong. Pangasim, talikan to pa'y mga sasawa. Tapno mapantayam, kan masalwadam takityakin ha. Manong? Tiyak kaya't apay-pay amita. Awanak to lamang ipatpatig katakwa ka. Ipatig mo ita, kasi iti panang ipatig ko katakwa ka. Manong? Maikarik kati. Ikarik, manong. Jak to'y nabaybayan.
Ipatag ko ina, kasi di pa nang ipatag mo kadakwana. Okay, aman. Nagkidiman ni Manong Ben. Ben! Awanan! Awanan ti asawa! Oh, my papa, to me he was so wonderful. Oh, my papa, to me he was so good. Kanayon lata na kastananang. Agsangsangit ni Manang Aida, nga agpupupok iti silid iti day ni Manong Ben. Maawatak ti ipag mo. Uray asino ang mapukawan iti ipatpatag, agladingit iti kastaunay. Kastamo ti marikriknak anak ko. Ngamlaplap daklaang ti bagik. Tadyak kayat adua kami nga aywanan nyo iti amam. Kanjak kayat ti agsakit iti nadagsano maidalitak. Maawatak mo't kit dinanang. Taoray siyak. Katdanda ni Jack maaklon tinagbanagan tinakakaasya kabsat ko. Anak. Saan ko ang mabali na baybayan latan ni Manang Aida? Taintalag ni Manong Ben kanyak. Pinagkari na kajak inabaybayan ita anak na. Kunana pa'y kitya sa anak pa ang mga asawa. Tapno Jack ida mabaybayan. Binilin nakmat ti kabsat mo. Uray ni Aida, binilin na mat. At dabilin na amin kadatayaw. Ngam no maipapan iti kunanakan ka. Asaan ka pa'y amang asawa tapno maasikasum ida. Awan ti pakadanagam iti daita anak ko. Siyak ti makaamu kadagiti agina. Saan kumot amabalin abaybayan ida ta anak kumot din ni Aida. Ken apukok ti anak dakin ni Manong mo. Iso anapatagdaunay kaniyak. Nanang. Maawatan kayo amin, anak. Ngem no itibiyang mo, saan mo kumaapaidaman tiriknam? Kayat ko asawan, nawaya ka amangayat iti kayat mo. Saan alapad ti panangaywan mo kadagiti agina? Tada kami mo't kinitatangyaw. Ken saan namot akayat asawan abaybay am idan. Tulungam latta idaan no adda maitulong mo. Kasta talaga taramidak nanang. Taing karik iti kabsat ko. Ajak baybay ang dagiti agina. Jason, umunakan amangan, nakaluto akmutan. Maud-udi kami. Naimbagla kada kami, ta saan kami mo't asumrek iti trabaho akasken ka. Sige nga rod, nanang. Uncle, nagkikitan kami kininanang amangan. Kahit ngamin nagkikitan tayo lahat amangan. Awan ngamin ni tatang ang kagitan mi amangan. Maladaw ni uncle mo anak. Baybay ang mga umunan amangan. Saan mo nataktakan? Bayamlatan Manang Aida. Kagitan ko na mangan ni Boy. O sige Boy, umunatan na mangan. Sige, uncle. Ala, mangantan balong. Uncle, nagimas na si Tata alinuto ni Lola. Wan nga rod, isa amangan ka ita adowan. Iti kasta, nasalun at kan nalukmag kalata. Uncle, basta sikat di kadwak, ado di kanek. Kaslang namin si kamot ni tatang ko. Wan kasla tatang nakmutan. Takabsat ko day di amam. Iso nga rod a pangamainnak. May mayat kumapay no kadwatan ni nanang amangan tapno talo tayo. Kaslay di si bibiyag pa ni tatang, talo kami. Alabay ang balong, dahil doon sa mga putang agapoy di trabaho,
Talo tayo to amang malam. Apay ngayon masidig ka dito lamisahan ko, Roland. Mamimiss nakakanaw ni Gina. Kanya man hindi ta akalukwan, Roland. Sana kalukwan, pare. Kras na ka ni Gina. Madlaw-launay. Ang talna ka man. Kababayin kan kwa na. Ang mga ano panunutan na asyak timang kurkur sa nadakan kwa na. Sana dakas, pare. Agbagay kayo launay. Anya? One month. Natarake ken napintas. Oh, sana ya. Kaya't mo, tailakad ka ken kwa na. Tilay bagbagam, Roland. Ang trabaho takit din. Oh, kunwari ka pa ibon. Amo ka, crush mo ni Gina. No muna, tasang kadakamat mo tinagan na. Inton kwan, mangag na. Atapon na nga iso ti pagsarsaritaan ta. Isumat at talaga ti pagsarsaritaan ta. Inton resesket de ka ayabak akadwata ng agmerienda. Bayang pa day ta. Timing ka, timing. Inton kwan, inaraman ti sa balay. Sana parikot day ta. Alakit din. Ilipastan ti trabaho ta. Nagrigat na naka-move on ti ipag ko iti pupusay ti kapsat ko. Idintutan asi dagmat unay kanyak ti kaanakak, takasla siya kon ti panakaamana. Tinungpal ko nga rot ti karik iti kapsat ko, ajak baybayan dagiti aginana. Iso aliniklikak ni Gina iti office, tadyak kayat ma-develop ti riknakan ko na. Kayat ko ngamin ngay pamaysak pa iti atensyon ko iti pamilya ti kapsat ko, anapanawan na. Kat iti maysang nga altaw. Agdan niya, Uncle ko! Nakaragragsak do'y ka anak tunggal sumang puta ka. Agmanok, Uncle! Kasyan na ka ti Diyos, kaanakan. Adda ka di ginatang mo pasarabo para kanya, Uncle? Adda mabalin ayang awan. Adda manan pasarabo? Nakaragragsak to'y anak ko. Tunggal sumangpot ka. Ani? Malading itanak. Tamay palagip kanyak ti amana. Kasta ti kinaragsak na idi. No sumangsangpot ti amana. Kasla kailiw na unay ti amana. Banag apakasudakan ti pusok. Anya kalaki din ay manang ayda. Baybayam lat nga ipasig na tibagi na kanyak. Total, darak mo ta anak yu ti day di manong. Taka nakakit nga ron. Bayam lang agpasig kanyak. Umay ka boy. Agtugaw ta. Tapno saan ta amaktangan dito ya? Agtugawa kiti saklot mo, Uncle. Nagpasaklot niya agpaisuntoy ka anak ka. Arakupon ka man nga ron. Kasla tatang kamutin na niya, Uncle. Siya kung titatang mo. Ha? Nanang, ni Uncle Jason titatang kon. Ha? Siya kung titatang mo. Mariknak ti marikirik na ni Manang Aida, nanang. Malading itan direk nana. No kasta pagarupan ni Boy asyak ti amana kailiw na launay. Taawan ket nga ruden day di amana nga arakupen na ken kaang-angaw na. Agpada nga agi na nga inulila day di Manong. Ket kailiw dan day di Manong. Iso nga rod apasaray maimay-mayeng ni Aida. Patse kapampanunutin na lata day di ben nga asawa na. Siyak tupay. Numalagip ko day di ben nakabsat mo ket agsakit ti barukong ko. Nanang, lipaten yung dagiti banag ang makaitad iti ladingit.
Narikat na agsakit kayo ti dayta. Saan naman ta kaya't asawan ni awanan ti serbi day di manong? Hindi kat lipatan nyo, tapno saan kayong gladingit? Apakaalaan nyo iti sakit? Kasta tirik na ni manang mong Aida. Iso ano da dumakit kasarsarita tapno mayaw awan na laeng. Husto day na nanang. Agpin naragta kayo adwakan ni manang Aida. Mayat ko mano mga asawa kan, tapno adamot ti kays istorya na ditoy. Kasanudan niya agina, no adan ton asawak, nanang. Mapan ka man na nagtrabaho, uncle. Awan man ang tikay ayam ko. Sumuro tak kumamot iti pagtrap-trabahoam. Sana mabalin balong. May parit to ubing ijay. Ngambay tay pakadak to kun ni boss, ngay pasyar ka ijay. Sige, uncle. Iba gamit ti boss yo, tapno makasuro takbat kan ka. Alawan. Isong agsingsingpet kalata dito, Iwan. Saan ka nga agbang-bangag? Nangruna ka dananang mo kun ni Lolam. Saan, uncle? Nagsingputak. Agay ayam aklaan ka nagadalak no daduma. Nabapanugak at maturugak. Istorya anak ni nanang aging gama katurugak. Ibagam ka ni nanang mo, tagpag na pag na kayo maditaro bayan, tapresko ti angin dita, ken nalinong mat dita, tadadadak kala kayo ti mangga ken star apple. Uncle, agpasyar tayo to kumakadananang. Ha? Kampay di, si kanitatang. Ha? Kasla si kamot at talaga, tagkaruprupa kayo mat kinitatang. Un atag kabsat kami. Ken adatag kun nakasla kami kano agsingin. Tagkaruprupa kami. Sa bagay, may salang mo tibaut ti taon may iti day di amam. Iso kasla kam lasingin. Atalyaw, Roland. Imbagak nga main nga umay makilamisaan ni Gina kadata dito'y kantain. Anya? Oh, abay, dakas ka de? Apay no si Mango kadata nobya maon? Guilty ka, mate. Sana mailimad akras mo, mate. Imbagak asikatin ang awis kang kuwana. Anya? Nagluko kan, Roland? Inton umay makilamisan kadata, panawan kayong tumatayin. Anya? Muna, iti kasta, maka-iskorkan ken kuana. Roland? Ay, panggayam. Imbaga ken kuana apasyaren da ka ijebalayo inton Domingaw. Ket interesado mag. Kaya't nasawain, kaya't nakatalaga. Urayin na lang ti panagdaton mo ken kuana gayam. Nagmayat no da kayon ton ti agayan ayat ta naggwapo ka ken napintas mo't ni Gina. Loko talaga ni Roland nakatrabahwak. Pasubo. Apay aya. Iretreto na kiti balasa nga kaopisinahan mi. Saan adakas atabaru ka mat? Anya? Nukursunadam lakit di anak ko, di oray man agkasar kayon. Saan pa'y nanang? Kasi mo ti kaanakak ng mga sawa kon. At andun ka inagaw na itaayat ko, nakasta. Maksayan ton ti panawon ko kuana. Kasi mo't nakasta ti mapasamak. Napatag-unay kanyak ti kaanakak. Takas la makitkitak ni Manong itilangana. Agkaingingas na kamin. Talaga, mat. Agkaingingas da. Agkakaingas kayo at alaw. Iso nga raw nga ibagbaga ti tao akasingin mo day di pimusaya kabsat mo. O nerod. Kasla kam nagkasingin ka ni Manong Ben. May sala atawan ti baot yaw. Iso asaan apulos amadlaw alaklakay ni Ben ngam sika anak ko. Puno day tananang. Ay, hun gayam. Umay ka nagpasyan da Roland dito balay inton Domingo. Da, kunamat. Adaya kadwana. Adda nanang. Ti kaopisinaan may abalasang. Ni Gina. Kaayan-ayat na ka di ti kadwana nga umay.
Saan? Iso ti bagbagak nga eritreto na kanyak. Ngam sa anak pa nakasagana ang makiayan-ayat, nanang. Naamwa kiti gayam ko, nga adda gayam rik na ni Gina para kanyag, Lady L. Ngam talaga ajak pulos kurso nata. Aging ga naglabas ti aldaw, kat naka-move onan ti ipag ko. Jak nga rod napupuutan na natnagan ti rik na kinimanang Aida. Manang kun kunakan kwa na, nupay agkasadaran kami laang, tain surot ko nga minti awag ko iti day di manong ko. Inlimod ko nga rod tirik nak iti ipag ko. Aging nga adda tinapasnak, anagdaton kan kuana. Kat. Nanang, inton maminsan, jak kayatin nga dapay lalaki nga umayag pasyar dito balay. Anya ti kayat mo asawon, Jason. Kaan asino alalaki ti dakdak kamatam. Dakit agkursunada ka na, Aida. Aguray ka man. Agimun ka kaday. Saan, nanang? Apay nga ron ngay aparitam dagiti umay mangaram kin ni Aida. Kan birbir nga samlatan iti Aida. Idinto tasigud mo't aman manangam. Nanang, agkasadaran kami lang kin na Aida. Isungawan anyaman na, no awagaklatan itinagan na. Apay ngay akaguram dagiti mang pasyar ken ko ana. Jakayat nga isukat na day di manong kadakwada. Maawatam kumamot anak ko. Kasapulan na ti katakunay na itibiyag, tapno saan alumlumda ang latan. At datayo mo tamangan andingay kan ko ana. Siyak tupay. Oray kamatandak ti mano ababay dita. Jak itataltalyawan, gapo katakwada nga agina. Napatagda ngamin kanyak, akas mo titipan ang ipatagday di manong kadakwada. Wen anak, maawatan ka. Nga maawatam kumamot ajarik na ni Aida. Sana mabalin, nanang. Ulitak, jak kayat nga dapay umay mang sarungkar ka na Aida. Surat para kang ka, Jason. Nagapan na, Roland. Naggapaw ken ni Miss Libnaus. Asino? Asino pa'y kumangay no saan ati kapintasan diti opisina? Di ka di Gina tinakda ka, madam? Agindidi ka pa'y mate. Roland, amumot ajak pulos pinagdatunan ni Gina. Imbilang ko lang akasgayam, uno kabsat. Awanan ti sabali pa arit na kunkwana. Imbagak ngamin idi akras mo. Apay ngamin nakastatin bagbagam kunkwana. Ita, mangnamnaman. Saan ka madalugin o agbalin akaayan-ayat mo tanapintas mo? Di adal pa'y. Ken, adda panggedan na. Anya pa'y lati sa pulam. Lading itik, Roland. Ngamadan kaayan-ayat ko iti lugar mi. Anya? Jak amo day taa. Pudno ka diti bagbagam? Amangan mo't no kun kunamlaang tapno agsardeng kamin ken ni Gina amang dagdagulit kang ka. Sa anak nga gang angaw. Pudno ti bagbagaken ka. Jason? Kinapudno na. Dandanin ti panagkalay sa ami. Nanang? Nakasarita mo't gaya mo't ti amam. Wan, nanang. Kat naawatan na tiriknak. Narigat anak ko. Saan, nanang? Narigrigat no maya dayo kada tayo dagita agina. Nang runa pa'y ti ka anakak. Nadagkat unay kanyak ni Boy. Kasta akmot kinkuhana. Diyak kayat amaya dayo kanyak. Napatag kanyak tayo nga ubing. Kasta mo't ti inana. Ay, Nanang. Anya laengen nga iti masao ti tao. Ipag mau asawaam. Awan ti makita kadakas iti dayta, nanang. Ngamin, balo na Aida. Kan baro akmat. Anya nga iti pangedeng ni Aida iti dayta. Diyak pa'y nakasarita may papan iti dayta. Namnamaem nga raw nga umanugot iti kayat mo ama pasamak. Nanang, saan ko ang mabalin na pilitan?
Kanjak mabaling nga ipilit ti bagikan ko ana. Ngam awan ti makita ka rason, tapno saan nga umannugot. Aida, sapay lang ko matamawatan na. Nangag mo matibilin day di manong kanyak. Kanamok nga damat bilin na kan ka. Jason. Kan kang runaan ti amin. Ipatpatag kayo nga agina. Kas matitipan ang ipatag day di manong kada kayo. Uno, nalablabos pa ikit diti kinapatag yu diti puso. Amok nga damat riknam kanya kayda. Isungag ti magkakuma. Ibagam nga'y ayatan nakmat. Jason. Maasi kay anak mo. Numapan kay ti sa bali. Kaasi mo't taubin. Among mat no kasano ti kinapatag ko kunkwana. Kastamat ni Boy kanyak. Napatag ti ka anakak. Imbilang kun kas anak aliwliwak. Aida, anya ka diti saan mo akayat kanyak? Awan ti makunakkan ka, Jason. Tanasaya at kaataw. Man nakaawat, manangaasi, nagagat kan responsable at tao. Agyaman na kadagita pa ng idayaw mo kanyak, Aida. Katsapay lang kumangarot. Tadinak paayan. No ibaga ka... Ayatan ka. Kaasi mo ti balasang agkursunada kan ka. Amok ka ni Gina tidakda ka mata. Ngam imbilang ko ni Gina kas kaya muna kabsat. Awan direk na kinkwana. Tas ikatay ayatag unay. Ikanak ko maitinananay agundaway amang panunot anaimbag. Noan niya tirumbang nga aramida. Kan pangadang ko. Raamagtaan niya man na pangadang mo, Aida. Katsapay lang uma. Tama panunot mo di pangadang nga agpaay para itinasayata masakbayan nyo adway ti kaanaka. Nangagmi amin kinitatang nyo tinagsaritaan nyo, Aida, Jason. Napudno ang kadakwada nga agina. Kat na ipakitak daytan kadakwada. Nang runa pa itimpat patag ko akaanakan, nanang. Aida, balasang ko. Amok nga awan apulos ti panagdwa-dwam kini Jason. Maawatan da kayo adwa. Ipasigurado mikan ka nga awan to ti pagbabawyam iti sidong ni Jason. Ken patsyek aday tati kayat day di ben. Asaan kan amaya dayo iti pamilya may. Tanakasagana mo't ni Jason amang ituloy iti pagrebengan ken obligasyon na anapanawan na kada kayaw. Nanang, iti sangwanan nyo ken sangwanan ti anak ko ani Boy. Aklo nag-asipupuso ti ayat ni Jason. Agya mo na kayda. Umarako pakmat ka na kayo, nanang. Uncle. Natungpal tara pa mo, Boy. Anak ko. Asyak kumantagbalin na tatang mo. Saan lang nga, Uncle? Ita, tatang nakon. Tagkalay sa kamin kan ni nanang mo. I love you, Aida. I love you, Boy. Anak. Nagkalaysa kami nga rod kini Aida, kat naragsak ti binangon mi a pamilya. Tanasayaat, kan pagwadan ti asawak. Kan natungpal ko ti pagayatan ti kapsat ko, adyak tu baybayan ti pamilya, anapanawan na. Aging galangan dito'y Lady L, katagyaman unay, numapili mat to'y surat ko ngay kanbiyag, dito'y programa yo. Tuy pagayam mo, Jason. Awan pilpilyan ti ayat no asino ti pakariknaan. No pa'y addamot ti ayat ama develop, babaan itinasaya at apan nakilangan kan kababalin.
Tanasaysaya ta purusan ti prutas analuuman. Saan a pinilpilit. Ta sigurado anapait. Wano nasugpat. Tanagsaya ta pagdanggayan ti ayat anagubbog. Iti puso dagiti tao nga agpimpin natag kan agin innayat. Alakastan Jason, katagyaman nakiting kapanangibinglay iti pakasaritaam kan ayat, dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kan musika, JR. Inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez, iti direksyon, Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Love Letter. Thank you so much, kadrama. Numagustuhan nyo nagiti dramas tayo, like, share, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates.